Bizde задачный схема боюнча көрүшкөн. Bizde задача 0 прямой 1ге барат, биринчи нерсе. Приводтың, Приводтун бирине барат, S1ге барат. Фаза F1ның 5-чи контактысына барат. Ол замкнутый. Ол 2ге өткөзөт, 2 төмөн түшүрөт bizde. Сосын енді 5 пен 6 минималийге барган кезде ажырайт да. Көрүкшү косойкчу сону. Текшериш. Төмен түсүп баратыр привод, я? S2ге Ол токтойдо кай кезде? Минималий барган кезде. Минималийге барганда 5 пен 6 ажыраган кезде. Минимальный метка бар, я bizde, я? Минималий метка бар. Сол жерде ажырайт ма, бул токтой ма? Токтойду. Жакшы. Көрүк. Автоматически токтой экен. Минимальныйга. Келди. О, токтады. Дұрыс. Тапсырма дұрыс орындалды.